Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rahmat Ibrahim, saudara. Kami tampilkan kepada Anda bagaimana joint statement antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin yang akan menyampaikan hasil pertemuan keduanya di Saint Petersburg, Rusia. Tadi sempat ada perbincangan, ada pertemuan keduanya antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Putin di Rusia. Ada berbagai hal yang dibahas oleh keduanya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia ialah mitra kunci Federasi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопомощи. Hubungan bilateral antara dua negara kita berkembang secara tradisional berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan persahabatan. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей. Tahun ini kami merayakan 75 tahun menjalinnya hubungan bilateral. В свое время наша страна активно содействовала становлению индонезийской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене. Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Republik Indonesia yang muda di arena internasional. Господин президент сегодня в ходе наших переговоров в узком составе вспоминал об этом. Hari ini dalam perundingan antara dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau sudah membahas isu ini. Многие объекты, построенные тогда, продолжают и по сей день успешно функционировать, приносят пользу индонезийскому народу. Objek-objek yang dibangun pada masa itu masih berfungsi di Republik Indonesia dan memberikan manfaat kepada rakyat Indonesia. И сегодня Россия стремится к поступательному развитию взаимодействия и взаимоотношений во всех областях с Индонезией. Hari ini Rusia juga berusaha untuk mengembangkan hubungan antara kedua negara kita secara konsisten. Россия всячески способствовала тому, чтобы Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Dengan segala usaha, Federasi Rusia mendukung keanggotaan Indonesia di dalam BRICS. Рада, что с 1 января Индонезия вступила в эти права. Sejak Januari 1, Indonesia menjadi anggota penuh dalam BRICS. С учетом веса и влияния Индонезии в современной глобальной политике и экономике, такой шаг был без сомнения правильным и будет иметь хорошую, высокую добавленную стоимость и для БРИКС, и для всех его механизмов сотрудничества. Indonesia sebagai negara berwibawa dan berpengaruh besar di arena internasional, saya yakin akan menambah potensi BRICS dan memberikan sumbangan besar, sumbangan tambahan ke kegiatan BRICS dan mekanisme kerjasamanya. Сегодняшние переговоры прошли содержательно. Hari ini kita mengadakan negosiasi yang konstruktif. Обсужден целый спектр актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Kami membahas kompleks isu-isu bilateral. Обсудили и основные темы международной повестки дня. Kami juga membahas isu-isu internasional. В утвержденной нами с господином президентом по итогам переговоров декларации о стратегическом партнерстве поставлены серьезные и ответственные задачи по дальнейшему развитию российско-индонезийских связей на самых разных направлениях. Dalam deklarasi yang kami mengadopsi hari ini, kita mencatat tujuan serius dan bertanggung jawab di bidang berbagai-bagai. И прежде всего в торговле и экономике. Khususnya dalam di bidang perdagangan. Помимо этого подписаны целый ряд других межправсоглашений и межведомственных договоренностей. Selain itu, kita menandatangani sejumlah dokumen dan perjanjian kerjasama.
подчеркнув, что Индонезия является одним из наших ведущих южноазиатских внешнеторговых партнеров. Saya ingin menekankan bahwa Indonesia ialah salah satu mitra perdagang Rusia yang utama di kawasan Asia Tenggara. В прошлом году товарооборот прибавил 2,5% и составил 4,3 миллиарда долларов. Pada tahun lalu, volume perdagangan antara kedua negara kita mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. А за первые 4 месяца текущего года увеличился сразу еще на 40%. Selama 4 bulan tahun ini, volume perdagangan naik 40%. Растут в том числе встречные поставки российской пшеницы и индонезийского сельхозсырья. Kami juga memperluas pasokan gandum Rusia ke Republik Indonesia dan pasokan produksi pertanian Indonesia ke Federasi Rusia. В апреле по линии профильных ведомств двух стран заключен меморандум, открывающий дорогу на рынке Индонезии для произведенной в России высококачественной животноводческой продукции, соответствующей исламскому стандарту халяль. Pada bulan April kami menandatangani memo saling pengertian di bidang infrastruktur halal dan dokumen ini membuka peluang baru untuk ekspor produksi peternakan ke Republik Indonesia. В апреле в Джакарте успешно прошло заседание совместной российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Pada bulan April, kita menyelenggarakan sidang komisi bersama Rusia dan Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi, dan forum bisnis. Новые перспективы для активизации взаимной торговли, безусловно, откроются после создания зоны свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Saya yakin bahwa kami akan mendapat peluang baru untuk kerjasama sesudah kami menandatangani perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia. Надеюсь, что соглашение в скором времени будет подписано. Harapan saya bahwa perjanjian ini akan ditandatangani pada masa dekat. На индонезийском рынке эффективно работают крупные российские энергетические компании. Perusahaan Rusia berfungsi bekerja di pasar Indonesia secara efektif. Мы готовы и далее расширять прямые поставки углеводородов, нефти и сжиженного газа. Kami bersedia menambah pasokan minyak dan gas alam cair ke pasar Indonesia. Реализуется проект по созданию крупного нефтеперерабатывающего завода и нефтехимического комплекса в провинции Восточная Ява. Perusahaan Rosneft dan perusahaan Pertamina melaksanakan proyek bersama membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di Provinsi Jawa Timur. Мы готовы подключиться к новым проектам на индонезийском шельфе, а также к модернизации и повышению производительности действующих нефтяных промыслов. Kami bersedia untuk ikut serta dalam proyek baru di lepas landas Indonesia dan juga memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua. Открыты и взаимодействию с индонезийскими партнерами в сфере мирного атома. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf. Заинтересованы и готовы работать во многих наукоемких отраслях. Kami berminat menambah kerjasama di bidang teknologi canggih. Это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта. Termasuk penggunaan luar angkasa dengan tujuan damai, smart city, kecerdasan buatan. Мы активно взаимодействуем в культурно-гуманитарной сфере. Kita kerjasama di bidang kebudayaan.
Уже на протяжении 60 лет на базе Русского дома в Джакарте регулярно проводятся музыкальные концерты, художественные выставки, другие творческие мероприятия. Selama lebih 6 tahun di Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Jakarta, kami mengatur dan mengadakan konser, pameran, dan pertunjukan seni Rusia. В столице Индонезии и на курортном острове Бали также открыты центры обучения русскому языку. Pusat pendidikan dan pelatihan bahasa Rusia dibuka di ibu kota Indonesia Jakarta dan di Pulau Bali. Мы работаем и в сфере подготовки кадров. В настоящее время более 500 индонезийцев получают образование в нашей стране. Kami juga kerjasama di bidang pelatihan staf. Lebih dari 500 orang Indonesia belajar di Rusia. За последние годы многое было сделано по созданию максимально благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран. Selama tahun-tahun terakhir, kami mengusahakan mempermudah perjalanan wisata masing-masing. Было возобновлено прямое авиасообщение из Москвы на Бали. Kami memulihkan penerbangan langsung dari Moskow ke Pulau Bali. А в январе к своим обязанностям приступил генеральный консул России на этом острове. Pada bulan Januari, Konsulat Jenderal Rusia di Pulau Bali telah buka. Сегодня мы, безусловно, обсуждали и наиболее актуальные вопросы международной повестки дня. Tentu saja hari ini kami membahas isu-isu paling utama di agenda global. Констатировали, что по большинству из них позиции наших государств совпадают или близки. Kita mencatat bahwa posisi Rusia dan Indonesia terhadap kebanyakan isu global dan regional sangat mirip atau hampir sama. Наши страны отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета. Kedua negara kami membela prinsip kedaulatan di arena internasional. Сообща выступают за мирное и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. Bersatu pada perkembangan damai di kawasan Asia Pasifik. Координируем совместную работу в ООН и на других международных площадках. Kami koordinasikan di PBB dan platform lain. И в завершение хочу еще раз высоко оценить нашу сегодняшнюю совместную работу с господином президентом. Sebagai penutupan, saya ingin sekali lagi menjunjung tinggi, mengapresiasi kerjasama dengan Bapak Presiden hari ini. Несомненно, нынешний визит послужит дальнейшему укреплению всего комплекса российско-индонезийского стратегического партнерства на благо народов наших стран. Tentu saja kunjungan ini akan memfasilitasi kerjasama strategis antara kedua negara kita dan akan bermanfaat untuk kesejahteraan bangsa kita. Благодарю вас за внимание. Terima kasih atas perhatian. Yang Mulia Presiden Vladimir Putin, Presiden Federasi Rusia, para menteri dan pejabat tinggi kedua negara, saudara-saudara sekalian. Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемые руководители министерств и ведомств обеих стран, приветствую всех присутствующих. Saya ingin menyampaikan terima kasih, penghargaan saya setinggi-tingginya atas undangan ini, atas penerimaan yang begitu baik pada diri saya dan rombongan saya. Хотел бы поблагодарить от всего сердца за приглашение нашей делегации, а также за теплый прием, оказанный лично мне и всей индонезийской делегации, которая сейчас находится в вашей стране. Saya sangat gembira bisa berkunjung di kota yang sangat bersejarah ini, dan juga ini adalah kota penuh
kepahlawanan bagi sejarah Rusia dan Uni Soviet. Я очень рад посетить город Санкт-Петербург, город, в котором происходило огромное число исторических событий, и город, который полон героических свершений российского и советского народа. Ini adalah kunjungan negara yang pertama saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan saya berterima kasih, walaupun tahun yang lalu saya belum dilantik jadi Presiden, tapi saya sudah diterima dengan begitu hangat dan terhormat oleh Presiden Putin pada bulan Juli 2024 yang lalu. Это мой первый официальный государственный визит в Российскую Федерацию в статусе действующего президента Республики Индонезии. Пользуясь случаем, хотел бы также выразить искреннюю благодарность за то, что в прошлом году, несмотря на то, что я еще не вступил официально в должность президента Республики Индонезии, тем не менее был принят с визитом в Российской Федерации. Мне был оказан очень теплый прием со стороны уважаемого господина президента. Hubungan antara Rusia dan Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia. История российско-индонезийских отношений и российско-индонезийской дружбы насчитывает очень длительный период. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину с момента установления дипломатических отношений. И для Республики Индонезия Российская Федерация всегда является стратегически важным партнером и дружественной страной. Мы никогда не забываем о том, что когда молодая Республика Индонезия, только провозгласившая свою независимость, на тот момент достаточно бедная страна, получала колоссальную поддержку со стороны Советского Союза. И до сих пор в Индонезии мы никогда об этом не забываем об оказанной помощи и поддержке, и бережно храним большое количество объектов, которые до настоящего момента сохранились во многих индонезийских городах. И это большое число исторических зданий, промышленных, транспортных и других объектов, которые до сих пор напоминают нам о славной истории наших двусторонних взаимоотношений. Pada saat Indonesia masih sangat miskin, Rusia membantu tanpa meminta kita kembali bayar hutang dalam waktu cepat. Tapi akhirnya, walaupun berapa puluh tahun, tapi kami kembalikan hutang kami pada saat itu. Несмотря на то, что на момент провозглашения независимости Индонезия была достаточно бедным государством, Россия нам в тот момент оказывала крайне значимую помощь и при этом не предъявляла требований о возврате долга в короткий срок. Тем не менее, нам удалось это сделать в то время, в которое это было возможно. Dan hari ini kita telah bertemu dan hubungan kita semakin lebih tinggi lagi. Я очень рад нашей сегодняшней встрече и продолжающемуся развитию и расширению нашего двустороннего сотрудничества. Pertemuan saya dengan Presiden Putin hari ini berlangsung dengan intens, hangat, dan produktif.
Наша сегодняшняя встреча с уважаемым господином президентом прошла очень интенсивно, продуктивно и в теплой дружеской атмосфере. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Практически во всех отраслях, включая сотрудничество в области экономики, техническое сотрудничество, торговое, инвестиционное взаимодействие, сотрудничество в области сельского хозяйства и по другим направлениям, мы фиксируем значительный рост и развитие. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia, kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia. Один из примеров, который я хотела бы привести, на нашей предыдущей встрече в июле 2024 года уважаемый господин президент обозначил желание российской стороны о запуске прямого авиасообщения между нашими странами. И сейчас это пожелание было успешно реализовано. Прямые рейсы из России на индонезийский остров Бали летают 3 раза в неделю, а в высокий зимний сезон 4 раза в неделю. И хотел бы подтвердить, что мы со своей стороны открыты для увеличения числа прямых рейсов не только по направлению Бали, но также в другие города и на другие направления на территории Индонезии. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia. У нас достигнуто большое число новых двусторонних соглашений. И в первую очередь хотел бы отметить наше желание увеличить число молодых индонезийцев, которые проходят обучение на территории Российской Федерации на базе стипендий. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Также, пользуясь случаем, хотел бы выразить мою искреннюю признательность уважаемому господину президенту и российской стороне за всестороннюю поддержку, оказанную Республике Индонезии во вступлении в БРИКС в качестве полноправного участника и члена БРИКС. Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Free Trade Area, Economic Union, Eurasian Economic Union. Также со своей стороны поддерживаю продолжающуюся работу по заключению соглашения о свободной торговле между Республикой Индонезия и Евразес. Di bidang internasional, sebagaimana tadi disampaikan Presiden Putin, Indonesia dan Rusia memiliki banyak sekali pandangan yang sama. По многим вопросам международной повестки, как уже отметил уважаемый господин президент, Индонезия и Россия придерживаются схожих взглядов. Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah
dengan damai dan kami selalu ingin mengutamakan kolaborasi daripada konflik. Мы поддерживаем суверенитет каждого государства, всегда выступаем за мирное урегулирование проблем и стоим за решение вопросов путем сотрудничества, а не через конфликты. Saya berharap bahwa kunjungan ini akan membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan antara kedua negara, dan saya ucapkan terima kasih. Saya diundang besok di St. Petersburg International Economic Forum bersama Yang Mulia Presiden Putin. Sekali lagi terima kasih. Я надеюсь, что мой визит станет важным шагом в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества России и Индонезии. И рад возможности завтра выступить на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме вместе с уважаемым господином президентом. Большое спасибо за внимание. Нашему корреспонденту. Karunia yang diberikan